It's Mega Grace on Vuma FM at 7 minutes before Mzogo Logo Gabriel Sitole and Pindi K. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala bamba ke sengiyavala ekseni ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje incwadi kaMshumayeli chapter 9 iverse lodwa iverse lika 11 ngabuye ngamona phansi kwelanga ukuthi ukujaha akuyi ngaba nejubane nokulwa ngamaqhawe nesinkwa ngabahlakaniphileyo nencebo ngabaqondileyo nomusa ngaba nokwazi ukuba bonke bahlangabezane nesikhathi nethuba bonke bahlangabezane nesikhathi nethuba chance time and opportunity time and chance lona verse namhlanje ngicela ukukhuluma ngalo ngifuna nje ukukhuluma ingxenye yokugcina leli verse lithi bonke bahlangabezane nesikhathi nethuba usho ukuthi wonke umuntu ophilayo emhlabeni uba khona isikhathi lapha khona athola khona isikhathi sakhe aphinde futhi athole nethuba lakhe wonke umuntu ophumelelile empilweni kusho ukuthi ufikelwe isikhathi sakhe waphinda futhi wathola ithuba lakhe lokuthi aphumelele wonke umuntu onqobile emhlabeni kusho ukuthi ufikelwe isikhathi sakhe sokuthi anqobe waphinda futhi wafikelwa yithuba lakhe lokuthi anqobe uyenzeka ke ubona abanye abantu bephumelela kuqala wena ungakaphumeleli uyenzeka kubona abanye abantu bethola izinto wena ungakayitholi sisodwa isambulo ekusene ngicela ngibambele sona ukuthi labo babona ngaphambi kwakho sebephumelele kusho ukuthi bona bafikelwe isikhathi sokuthi bephumelele baphinda futhi bafikelwa yithuba lokuthi bephumelele kuyenzeka ke lakho ithuba lingafiki kodwa nelakho ithuba liyeza futhi nelakho ithuba lizofika musukuba nomona ngoba bona sebefikelwe isikhathi sabo sokuthi bevele nasebefikelwe yithuba labo lokuthi bevele ukuthi bona sebefikelwe yesaba isikhathi lokho makunikeze ithemba lokuthi nelakho ithuba lizofika nesakho isikhathi sizofika yabona ke uma lezi zinto zihlangana zombili isikhathi sakho nethuba lakho kuhlangana kokubili khona into uNkulunkulu asuke ezoyenza ngempilo yakho. If your time has come and your opportunity has come, you become unstoppable. Akekho umuntu okwazi ukukumisa nokukuvimba nokukubamba ngoba isikhathi sakho suke sesifikile nethuba lakho selifikile lokuthi uvele. Musukuba nobona nabanenhlanhla endleleni bashayela ihlombe ngoba esabe isikhathi sesifikile ngiyakuthembisa ekseni ukuthi nelakho ithuba liyeza nesakho isikhathi sizofika. Ungabi nemona ngase befikelwe isikhathi sabo sokuvela nase befikelwe isikhathi sabo sokuthola izinto abayifuna enkosini liyeze lakho ithuba siyeza nesakho isikhathi bengavela manje bengaphumelela manje wena ungakaphumeleli kodwa lokho mangakuthena amandla mangakwenza ugive up empilweni your time is coming. Your chance is coming. Ithuba lakho lisendleleni nesikhathi sakho siyeza. Isikhathi ke sikaNkulunkulu asifani nesikhathi sabantu. Neswashi likaNkulunkulu alifani newashi lethu. Okwakhe ngicela ungenzele khona you must understand ukuthi khona into uNkulunkulu akayenzayo. Hlala ulindele uNkulunkulu, ulindele ukusebenza kwakhe, ulindele isikhathi sakhe. Ngiyaye ngithi mina kungcono ukulinda isikhathi sikaNkulunkulu ngoba ngiyasazi isikhathi sikaNkulunkulu isona esihlezi si right ngaso sonke isikhathi. Ukhona konke okwenzayo lindela isikhathi sikaNkulunkulu nethuba likaNkulunkulu lokuvela. Bayinkinga abantu abafuna ukuvela kanti akakabi ithuba labo lokuthi bevele. Abantu abafuna ukuvela kanti akakabi isikhathi sabo sokuthi bevele. Bavele bebe nomona nabanye abantu behluleke nokushayela izandla abanye abantu ngoba bathanda ukuvela kanti akakabi isikhathi sabo sokuthi bevele. Abantu abathanda ukuvela kanti akakabi isikhathi abanye bathi mabenza izinto phambi kwabo bengafuna ukubasupporta ngoba bathande ukuvela ngakabi isikhathi sabo sokuthi bevele. Isikhathi nethuba laba fikela bonke. Inayo into empilweni yami likhona ithuba uNkulunkulu akalilungisayo sikhona nesikhathi uNkulunkulu akazosenzela impilo yakho ngoba isikhathi nethuba sibafikela bonke. Mangakabe esakhe isikhathi qhubeka uhlale enkosini ube nethemba ungalilahli ithemba ikhona into uNkulunkulu azoyenza empilweni yakho. Isikhathi sakho siyeza nethuba lakho lizofika nawe. Nangalunga namhlanje kodwa kuzolunga uNkulunkulu uzokulungisa. This is Mega Grace Hour on Vuma FM. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.